Results for the MDC election to the 8th Murab Madang MDC Assembly Constituency. Certificate of election. I, Returning Officer of Jaita Hills Autonomous District Council Election Constituency number 8 Murab Madang in the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, declared Shri Thombor Shiva of 8 Murab Madang to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Jaita Hills Autonomous District Council. Dari kerajaan Myopi, Karawan Ra dari Amerika, tinjau Kawan Bulog. Iku beli diwara, leaders yang tercantik parti workers bola, dua dari kerajaan Myopi, pada penpoya dari orang wan dia nasi kamu nojok, boleh sebut. Dia lihat no? Em. Tapi you ong teman itu kerja job, mak satu harus dielak mah. Karena ada rekor harus satu iwa. Marsemen teman, ong ini teman keburom man senyawa upat ba. Mandang yo agak jeng cene anu upat ba, wan aperdi kerja elak gua. Kor ha le pai ba dang UMK mu yang ko wan biang agak tau nong mi mat yang pi tengah siau ke tem mat siau ga yin chenia bat murom iya yo pai ba puyu ong wa dau man ka CM le dau man ye ke tem puyu ong ma ni ma ka ni chong ha ga majority le ni chong ga ha jinia man lang yang di parawa man si dan re cipun ki jing MK gi wa dang sa ting kan tuju ong ye pi dang bun di kam kamon thu bukti kelat wo penhek ya ka sosis ya ke jing mi lani ki jing penklan ni bor yang ka kaunsil ketemat ko dak sanut ko dak wa ayu dikrek ni ta unang penklan bor tu ya ki bor ki an lani ki jing mi yang ka kaunsil rem Mana dia pun